بیہمہا تاتی یتی چھوئی روز جو نئی بیہمہا تاتی یتی چھوئی تاتن بہنس گوچم اختیار سون اللہ یا رسول اللہ وسلم بیرا تھا اگر آتھ نیبر اچھنا پانچا نماز پانچا ژتجی پانچا چھنا 45 منٹ پہ پرو بانگ مگر ات کڑو تھی نیبر ساری بر وقت پرو اس نماز مگر یہ ونہوس دپوس بہ کرہاس جائی دون دید نہیں تلا کس بہ کرہاس جائی دون دید نہیں مے گوس چشیمن اندر تیوتھ گاش آسون اللہ بیرا تھا یہ کوٹائی ونیو ساری اگر کان زندگی وند نیتی آمد تو سوچ ونیس دبوس بو وند ہا زندگی تسندس وجود مگر سو کیس گسی یاون تو بی لکچا آسون اللہ آخرت یپرم تی وسلام علیکہ یا بپرہانات تاس شاہ مدینہ دلس اندر میں گوس تیوتھ لول آسون اللہ واہ لا خدا روز نیوراز وسلام علیکہ البتہ یہ تھا کس پہ ات کڑن نبر یہ دعا تہ اپری ناز شریفہ تہ تھی چھوز یہ ساری ونیوس تیل بڑھ ایک لڑی یا رسول اللہ ون دب خدایا وقتی آخر یت جامع خدایا وقتی آخر یت جامع نبی سند بس گوچ اسی دی آسون اللہ لائکہ یا غم زدہ جو سادہ مدا پان بوزان چوئی خدا اللہ واہ وسلام علیکہ یا اللہ ازدائد لدن دادن شفا خدایا مرض دارن مرزن شفا یا اللہ یت مجلس مز یمت دارت آزی ہند حاجت روا کریمہ یم جوان دور نزدیک بیڑ یون آز یمن میسان اصلوک ہدایت یا اللہ آز بے روزگارن روزگار آز بے کارن ردکار آز بے اولادن نیک اولاد یا اللہ یم ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا محمد ہارون میر چھو مشتاق صبن بانجا یہ چھو بیمار دبن چلڈرن ہاسپٹل سری نگر ربا بخشوس ونکیا نہیں شفائی کاملہ اجلا کرو ست ہار ربا یم ہسپتالن مز بیمار تمن شفا یم گر در بستر بیمار تمن شفا آز حاضر بیمارن شفا آز سائل بیمارن شفا کریم ربا یہ ساری مجلس کرن آباد یا اللہ وسیع